Hello friends, today is top 10 of riches of this world 2024. Guys, don't miss. Uyu munsi turarebera hamwe abakire 10 ba mbere bayoboye kuri iyi si muri 2024. Reka turebere hamwe uko bagiye bakurikirana munsi ku wundi. Ndagusuhuje. Mbere yuko dutangira wabarutse gukora subscribe kuri iyi YouTube channel Fungurase TV show. Urubuga rwa Forbes rwamaje gushyira hanze urutonde rw'abaherwe 10 binjiye mu mwaka wa 2024 batunze agatubutse kurusha abandi kuri isi ya rurema. Mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2024 urubuga rusanzwe rutangaza ibijyanye n'ubutunzi cyangwa n'imitungo y'ibikomerezwa kuri iyi si rwashyize ahagaragara abaherwe 10 batunze amafaranga menshi kuruta abandi. Umwanya wa mbere turasanga umuherwe Elon Musk, umuyobozi mukuru wa sosiyete ikora imodoka z'amashanyarazi za Tesla, uruganda rwa SpaceX hamwe yewe na sosiyete y'urubuga rw'inkoranyambaga rwa X yahoze yitwa Twitter. Yaguze uruganda rwa X cyangwa se icyo wakita Twitter kuri miliyari 44 z'amadolari mu mwaka wa 2022. Ubu ngubu akaba afite nibura 70% bya sosiyete. Kuri ubu ngubu ifite agaciro katarengeje icya kabiri cyayo yayiguze. Nyuma yo kuva ku rutonde rwa Forbes, Musk yongeye kuba umukire ku isi kuri tariki 8 za Kamena 2023 maze akomereza ku mwanya wa mbere kugeza muri 2023 irangiye. Umutungo wa Musk wazamutseho miliyari 6 z'amadolari mu Kuboza. Zamuwe na 4% yiyongereye ku giciro cy'imigabane ya Tesla. Uyu mugabo w'imyaka 52 y'amavuko ufite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atangiye umwaka wa 2024 ahagaze miliyari 152 z'amadolari. Bernard Amureti, uyu ni umuyobozi mukuru w'ikigo cyitwa RVMH. Uyu nguyu yubatse sosiyete nini cyane y'ibicuruzwa bihenze cyane kuri iyi si, birimo ibigo by'imideri cyane n'ubwiza cyangwa se n'ibirungo by'ubwiza bigera ku bigo 70. Ibi ngibi harimo ibikunzwe cyane, harimo iyo bita kw'Isi, hakabamo Vuitton, hakabamo Christian Dior, hakabamo na Meot, hakabamo n'iyo bita Shadon na Sephora. Bernard niwe wari uri ku mwanya wa mbere ku isi muri 2023, aza kumanuka ajya ku mwanya wa kabiri ku itariki 8 Kamena 2023. Guhera ku itariki ya mbere Mutarama 2024 uyu Bernard afite agaciro ka miliyari 9 na miliyoni 400 z'amadolari, arenga kuyo yari afite mu kwezi kwa nyuma kwa 2023. Ngaha nk'uko Forbes ibigaragaza, nyuma yo kuzamuka kw'agaciro k'imigabane ya RVMH, kugeza ubu ngubu uyu musaza w'imyaka 74 utuye i Paris mu Bufaransa akaba atunze arenga miliyari 200 na miliyoni 700 z'amadolari. Ku mwanya wa gatatu turasanga Jeff Bezos. Uyu nguyu yashinze igihangange mu bucuruzi bukorerwa kuri murandasi cyangwa se ku ikoranabuhanga. Iki kigo kikaba cyitwa Amazon. Yagishinze mu mwaka wa 1994 maze ayobora nk'umuyobozi mukuru kugeza muri Nyakanga 2021. Uyu nguyu nawe arakomeye cyane rwose. Uyu nguyu umutungo we wazamutseho miliyari 5 na miliyoni 800 z'amadolari mu Kuboza mu mwaka wa 2023 biturutse mu kuzamuka kw'imigabane ya Amazon. Bezos yarenze kuri Bill Gates ku mwanya wa mbere w'abakire bakize cyane kuri iyi si muri Nyakanga 2017. We na Gates bahora basimburana ku mwanya wa mbere n'uwa kabiri mu bakize cyane. Kuri ubu ngubu uyu mugabo w'imyaka 54 atuye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu ngubu atunze angana na miliyari 168 na miliyoni 400 z'amadolari.
Umwanya wa kane turasanga uyu mukire Larry Ellison, uyu yashinze sosiyete ikora software ya Oracle mu 1977. Ayobora nk'umuyobozi mukuru kugeza mu 2014, none ubu ngubu akora nk'umuyobozi ushinzwe ikoranabuhanga muri iyi sosiyete. Mu mwaka ushize Oracle yakoze urukurikirane rw'ibintu byinshi, harimo nko kuba yaraguze microsystem muri 2010. Kuri microsystem yayiguze kuri miliyari 7,400,000 n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye yagiye akora. Mu mwaka wa 2012 Ellison yaguze ikigwa cya Hawaii, akigura miliyoni 300 z'amadolari, yimukira muri California yerekeza Irania muri 2020. Uyu nguyu nubwo yimutse ariko yagumanye amazu yiwe yaraherereye muri California na Nevada. Ellison yashoye imari muri Teresa, yewe kandi akora mu bucuruzi bw'iyi sosiyete y'imodoka kuva mu 2018 kugeza muri Kamena 2022. Mu minsi 8 gusa muri Kamena 2023 Ellison yazamutse kuri Jeff ku mwanya wa gatatu nyuma yo kuzamuka kw'igiciro cy'imigabane ya Oracle. Nyuma yaho imigabane yaje kumanuka, Ellison agaruka ku mwanya wa 4. Umutungo we wagabanutseho miliyari 12,200,000 z'amadolari mu kuboza 2023, kuko imigabane ya Oracle yagabanutseho 10%. Uyu muherwe w'imyaka 79 y'amavuko utuye muri California muri Amerika, uyu nguyu yatunze miliyari 135,300,000 z'amadolari. Mwanya wa gatanu turasanga Mark Zuckerberg, uyu nguyu niwe wahimbye Facebook, ubu ngubu yitwa Meta Platforms. Iki gihe yari umunyeshuri muri kaminuza ya Harvard mu mwaka wa 2004. Gusha yaje kwaguka ihinduka imbuga nkoranyambaga nini ku isi, aho ubu ngubu ikoreshwa n'abarenga miliyari 3,880 buri kwezi. Sosiyete kandi nayo nyiri imbuga nka Instagram yewe na WhatsApp, zombi zikomeye murabizi mwese, kandi zunguka buri munsi uko bwije nuko bukeye. Uyu muyobozi mukuru wa Meta Zuckerberg, uyu nguyu yashyize ahagaragara iyi sosiyete mu mwaka wa 2012, kandi aracyafite hafi ya 13% muri iyo sosiyete. Zuckerberg yongeye kugaragara ku rutonde rw'abakire 10 ba mbere kuri iyi si mu mpeshyi mu 2023, ku nshuro ya mbere kuva muri Mutarama 2022. Kandi byaturutse ku izamuka ry'ibiciro by'imigabane ya Meta mu kwezi k'Ukuboza. Umutungo wazamutseho miliyari nibura 9,400,000 z'amadolari, mu gihe cy'imigabane ya Meta yazamutseho 9 gusa. Mu ntangiriro z'uyu mwaka 2024 uyu muherwe atunze arenga miliyari 125,300,000 z'amadolari. Umwanya wa gatandatu haraza umuherwe Bill Gates. Iki gihe uyu muherwe yari umwe mu bakundaga izi porogaramu za mudasobwa tumenyereye gukoresha, nyuma za gukomeza gukora ibijyanye nazo. Forbes yaje kumushyira ahagaragara bwa mbere nk'umuherwe mu 1987. Aba umuntu wa mbere ku isi ukize, wewe no mu 1995 kugeza 2017 nabwo yari akiri umuntu ukize kuruta abandi, usibye muri 2008 no kuva muri 2010 kugeza 2013. Bitewe ahanini nuko yatanze miliyari 59 z'amadolari muri Gates Foundation, hari harimo n'impano za miliyari 20 z'amadolari. Muri Nyakanga 2022 yaje gusimburwa muri 2018 na Jeff Bezos.
Mu gihe umutungo wa Gates wiyongereyeho miliyari 2 z'idolari mu Kuboza 2023, uyu mwanya we w'abakire ku isi wagumye ku wa gatandatu. Guhera ku itariki ya 1 Mutarama, yewe ubu ngubu uyu mugabo w'imyaka 68 atunze miliyari 119 na miliyoni 600 z'amadolari. Ku mwanya wa karindwi turahasanga uwo bita Warren Buffett. Uyu nguyu umwite Oracle of Omaha. Uyu nguyu ni umwe mu bashoramari bahiriwe by'iteka ryose. Buffett uyu nguyu yashyizeho icyitwa Give Pledge hamwe n'uwo bita Bill Gates na Melinda French Gates umwaka wa 2010 asaba yuko habaho icyo bita kwiyemeza gutanga byibuza kimwe cya kabiri mu mitungo yabo cyangwa wabo mu matsinda y'abagira neza. Buffett we yavuze yuko atanga 99% by'umutungo wiwe. Ibyo ngibyo byose bimugira umuherwe utanga cyane ku isi kuruta abandi bose. Hagati muri Kamena, Buffett yatanze miliyari 4,600 z'amadolari, maze ubwo ngubwo umugabane wiwe wose awutanga muri Berkshire Hathaway. Mu Kuboza mu 2020 umutungo we wagabanutseho miliyoni 700 z'amadolari, mu gihe kigabanuka ritoya ry'igiciro cy'imigabane ya Berkshire Hathaway. 2024 uyu mugabo w'imyaka 93 atunze asaga miliyari 118 na miliyoni 600. Umwanya wa 8 turasanga Larry Page. Uyu nguyu akaba ari watangije ikigo cya Google cyangwa se icyo wakita Google hamwe na mugenzi we biganye icyo bita PhD muri Stanford. Sergey Brin mu 1998 akora nk'umuyobozi mukuru kugeza muri 2001, ndetse kuva 2011 kugeza 2015 nyuma yaho ayobora ibindi ariko akomeza kuba umunyamigabane. Page kuri uyu munsi afite imyaka 50 y'amavuko, akaba atunze miliyari 117 na miliyoni 200 z'amadolari. Ku mwanya wa 9 turasanga Sergey Brin. Uyu nguyu akaba ari we wabaye perezida wa Alpha. Iyi Alpha akaba ariyo yabyaye Google muri Nzeri 2019, ari nako kandi afitemo imigabane myinshi. Uyu mugabo w'imyaka 50 ari mu bantu 10 ba mbere batunze agatubutse ku isi, kuko afite miliyari 122 na miliyoni 400 z'amadolari. Reka tuze dusoza n'umwanya wa 10. Mwanya wa 10 turasanga Steve Ballmer. Uyu nguyu wiganye na Bill Gates muri kaminuza ya Harvard, yinjiye muri Microsoft nk'umukozi wa 30 mu mwaka w'1980 nyuma yo kuva muri gahunda ya MBA muri kaminuza ya Stanford. Yayoboye Microsoft nk'umuyobozi mukuru kuva muri 2000 kugeza muri 2014. Umutungo wa Ballmer uyu nguyu wabashije kugabanukaho miliyoni 600 z'amadolari mu kwezi kwa nyuma ku mwaka ushize, mu gihe kigabanyuka ritagejeje na 1% ku giciro cy'imigabane ya Microsoft. Kuri ubu ngubu uyu mugabo w'imyaka 67 amaze avutse atunze miliyari 112 na miliyoni 200 z'amadolari. Urumva ko ahagaze neza kandi arakomeye rwose ku rwego ruhambaye. Urumva ni gatoya cyane arusha uyu nguyu bita uyu mugabo bamwita Sergey Brin. Dear friend, ndagusabye kora subscribe wewe utarayikora. Wewe wayikoze turagusaba gusharinga ku nshuti zawe, abavandimwe n'andi henshi yagiye hatandukanye, kugira ngo ubutumwa nk'ubu ngubu cyangwa se ubumenyi nk'ubu ngubu, ubisobanuro nk'ibi ngibi bijye bibasha kugera kuri benshi, bashe nabo gusobanukirwa byinshi batazi. Nge nitwa Mwizerwa Patrick. Iyi ni Fungarase TV show. Ntibagirwe gukora subscribe.